Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Verbo rimashkashimi. Rimashkashimi aychayuq tukushpami ñukanchik pura kawsarka. Paytaka Diospaq shukllachuri kashpa yaya shinallatak tukuyta yalli sumaq kaqtami rikurkanchik. Payka mana huyipaqta huyaqpish kashkatata willaqpishmi karka. Tukuypaq kallaripika azulllak hawapacha huyukuna, yurakuna, pajarukuna, chalwakuna, wiwakuna kunan imalla rikushkapish huyashkapish mana tiyarkachu, runakunapish mana tiyarkachu. Yaya Diosllami tiyarka. Tukuypaq kallaripika Yaya Diosllami tiyarka. Yaya huchayllak espiritu shinallatak yachankichikchu mayjan? Churimi. Ari, paymi mayjanmanta ña rimashkanchik. Wiwakuna shayana ukupimi wacharirka. Kutin Navidadtaka paymantami yuyarinchik. Kallarimantami tiyarka. Jesus, hatun mandaqkunapa hatun mandaq, Emmanuel Dios ñukanchikwanmi. Wiñaymantami tiyashka. Bibliapi kushka shutikunamanta shukmi verbo rimashkashimi nishaninmi. Imapish manarik tiyakpimi Dios Yaya, Churi chinallatak huchayllak espiritu tukuy imakunatapish kawsaqkunatapish ruranata yuyarirkakuna. Kashnami Yaya Dioska tukuyta ruri kallarirka. Hawapachata, yakuta, wiwakunata, yurakunata, runakunata. Tukuytami paypaq rimashka shutiwan rurarka. Chaymantami apóstol Juanka nin Dioska tukuy ima tiyaqtaka paywanmi rurarka. Imata rurashpapish payllawantaqmi rurarka. San Juan 1:3. Shinashpaka Cristopaq shuktak shutika kaymi verbo rimashkashimi. Kutin kay shutika paypaq wiñaytami ñukanchikmanka yuyachin. Tukuy horasmi Jesuska tiyarka. Shinallatak paypaq Dios kaytapishmi yuyachin. Imakunatapish rurak Dioska paymi. Ashtawan paypaq tukuyta ruritukuq kashkatapishmi yuyachin. Chika imata mana ministirkachu paypaq rimashka shimillawanmi tukuy ñukanchik ñawikuna imalla rikushkakunataka kallarichirka. Mana rikuy tukushkakunatapish Jesus, verbo rimashka shimimi kay mundota rurajka tukuyta ruritukuq Diosmi. Mandak Dios rurashkakunamantaka ashtawanka imakunatataq munanki? Allqukuna, chalwakuna, sisakuna, urkukuna, mana kashpaka llullu wawakuna kay tukunchari. Yaya Diosta mañay verbo rimashka shimita alli nishpa paypaq rurashkamanta. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.